yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya tokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Muito obrigado, moço Buzz, muito aperto, on commission 92.10, microfone, Jesus, serviço, rodo, rodo, dinheiro, fica de pão, bus, vai for African Creative Spirit, suka la kamta pula. Mingochiwani wa mina. Lowani mhloko wa mina. Vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store, YouTube, iTunes na Spotify. Hi famba na minkarhi. Loko ni ku sole Makamu mungu ahe. Ni ku koti jiwani mungu leke. Kasi abu katini pera, mamjoti sayi mina.
mapoyana wa xipikara ni ku mani mi le ku watcheni ka channel ya G1 Soul Makamu. Repair na kum amkela ngombela utsenela nyana leni ilega G1 Soul ilega G1 Soul Makamu channel lenga number 1 misava hinkwai yokumtisela swilo swa ximo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa ximo xa le henhla emadambyini ya sukela namuntlha ni na mhluri ya mahlweni na vutomi bya yena gondo ra vutomi bya yena. Alright. Mambuxu nkarhi lowu nga hundza amsiza mini xeweta ni kombela mini xeweta minjhani ni pfukile njhani pfuki xeweta na vayingiseri mi ta ku ni va na mxeweta na amkela eka nongonoko wa siku ra namuntlha karhi continue na episode ya hina leyi nga yi sungula leyi loko ku ri ku a mi langutelangi kombela mi ya mi yi cheka ku ri mi ta va na idea yo hi vulavula hi yini ngopfungopfu. ni ta ka yona leya ya swiritwani leswi swi nghenisaka swa xilungu vo continue because ni ku dini ka switori swa mafenya na u kha u tsandzeka ku vulavula swo tala ku na sini yin'wana yo ku honya wo tani wo tshamisa sweswi swi tiki ngopfu ku u vula rito rin'wanyana ra lowest common denominator mara loko hi hembeleni sweswi u ku u na a ya maths se hi tata kwalano. Okay. Mfo lava ku twisisa ku maths lowu ne loko u ta humesa A u sungula ku gwajulela ka grade 12 kumbe ne le ka grade 11 sorry ne le ka grade 11 a wu gwajulelini kahle u sungule ku pfuleka matihlo ana. Okay, moni ku swa le primary ni nge swi mention ngopfu mara na primary ya counter swinene ka ku u va u ri na foundation ya kahle loko a ni dyondza Mbalati primary school. Mbalati primary school gwaju yeah okay dyondzi kona na mina okay bana yeah kupwa wo botomi ya ka Makamu bana okay so moni ku na primary ya counter mara a swi vuli ku loko primary ya wena kuma ku a va na foundation ya kahle a swi koteki ma swi vona se munhu ku mi a ni ri munhu wo loloha swinene and a ni tshama ni letini na ha ri primary eBotsweni. Okay, a ni swi tolovela Botsweni ni tolovela ku papa no it's fine unga ni vitana papa ni titwisa nyana na okay munhu ku a ni ri munhu wo loloha too much a ni nga hlayi so ni vina like ya ku teacher leri a ri dyondzisi teacher Mathebula no ka ni nga tivi ku maybe ku na vito leri ri va hambanyisaka because vo teacher Mathebula va tele mara loko mo ya a Mbalati primary school mi ku mi la teacher Mathebula va ta mi komba vo so ni dyondzisi teacher Mathebula ni vina like because a va dyondzisa ma swi vona na me va ni dyondzisi hi vona ha tirhisa tibuku ta swibokisani va ku 4 ifane yi ringana ndeka xibokisani okay so and rivalangi na hlamula lexi xivutiso lexi ya xo ni fiki ni swi kota ka grade 12 ntsena na so a ni la ta emphasize ku a swi count ngopfu ku usukusini so mara mina ni vina like because foundation ya mina a yi ri kahle though a ni nga hlayi masvo so ni fike ni ya ka grade 8 and then grade 8 ni hleketa nga ri ni pase maths a na ha ri sure maybe ma 50 something wala grade 9 ni pase maths 30%. And then cause a ni ri phungeleni nga ri loko munhu a ya high school ku na ximoya xin'wanyana kuna xidemona xin'wanyana se swi va hi ndlela leyo ni fika ka grade 10 ni pasa maths 40 something percent. So la ni nga fika ni pfuleka matihlo ngopfu kona hi le ka grade 11 la ni nga fika ni swi vona ku why leswi vulaka ku if un'wanyana a nga swi kota leswi vulaka na mina ni nga swi kota ma swi twisisa ni so a ni fika ni swi kota ni ri ka grade 12 bo va ku ka grade 12 ni yini se ni geni that spirit xa ku ri ni nga swi kota mara ni vi ni discover late loko na endla grade 11 ni mara ka grade 11 maths a ni pasi hi vo ma 60 something physics yo a ni pasi le hansi a ni pasi 40 something so ni vi discover late loko se ke ya ko ma June ya ko ma June
loko se ni sungula ku ta rhandza maths na physics kwa xi lexi tsakisaka ku fana loko u ya twisisa xi lexi xi nga ku ba nkarhi wo leha ngopfu vuton'wini ni va na that spirit xa ku ri if un'wana a nga swi endla swi komba ku ri na mina ni nga swi endla and then ni ku yini swantswa ni nghena hansi so hi laha ni nga nghena kona spirit xa ku ri no I can make it so hi leswi nga endla ku loko se ni fika ka grade 12 I was prepared. Okay, na swi twisisa swinene. Wa swi tiva ku xihundla xa maths xi le kwini? Thicara un'wanyana u tshama a byela ku xihundla xa ku u yingisela. Loko u yingisela u swi vona i dyondzise hi thicara rin'we na hayi wena u tsongo ka mudyondzi njhani thicara va ku loko u swi vonini ivi u yingisela swi ta endla ku u swi twa loko swi twa u ta swi twisisa ene loko swi twisisa u ta swi kota xin'wanyana ne xi nga xihundla xa ku kota maths i ku leswiya mi swi dyondzaku a nge hi le ka grade 8 u nga swi rivali because swi nga apply ne le ka grade 9 hi ndlela yaleyo ni swa ka grade 9 swi nga apply ne le ka ene swa ku fana na swin'wanyana swa ti exponents very the exponential laws a swi dyondziwa ka grade 11 na grade 12 ku ri ku swa setiwa so loko logarithm yi tirhisa ti exponential laws sweswo swa ku taniya so loko wo va u pfuleki kusuka le hansi u va bomba se van'wanyana va va na xitayilo lexo mi ni ta yingisela hi vo August ni genza ku va mi mention sweswo ani ni shock leswi swi nga pfuna vanhu vo tala ngopfu problem okay swa koteka ku u kota maths though u nga ri ka swona le ndzhaku se problem i ku vanhu va lolaku ku tlhelela andzhaku va ya cheka ku i yini lexi ni nga xi twisisangiki and then va kota ku ya ka leswi swa grade leyi va yi endlaku va kota ku vona ku okay so loko ni kote ku twisisa leswiya now I can come back and check this ku ri no se leswi swi ni tsandzaku because munhu wa kuma a yimini na answer sheet aku leswi a dyondza swi dyondziwa ka grade 7 na ku twisisa I can give that advice ka vanhu vo tala especially loko mi kuma ku lava va nga nyikiwa opportunity ya ku repeat grade 12 please mi nga loloyi ku tlhelela a ndzhaku because vo tala va repeat grade 12 mi kuma ku a vuya a ri na 40 ya maths or 30 ya maths a fika tatisa 5 marks or a fika tatisa 10 marks kumba hunguta se lexi ni nga xi discover i ku vanhu vo tala a va mhaka ya maths loko u va na problem ka maths problem a yi vi yi ri ka current grade yi va yi ri le ndzhaku so if i lava ku improve and lava timakisi ta sharp compared to leti i nga ti humesa last time yi tlhelela andzhaku ya cheka mo especially sweswo ni ta vulavula ngopfu na grade 12 because ni sure ku va nga ta swi tekela ngopfu nhlokweni a fane hi xendleni nongonoko wa tidyondzo xi tlhari hi ku penga se ni le ku hlamaleni ku ri njhani okay so ni ta vulavula ngopfu hi ma grade 12 mo especially na lava va nga ri ku repeateni so xihundla xa le ka grade 12 grade 12 a ku na nchumu Botsoli na mina ntisoli ngopfu a ni fane ni humese ti-decision to ta subject hinkwayo a ku na nchumu u dyondzi kangani ni dyondzi kan'we okay good so grade 12 a yi na nchumu laha ku nga na nchumu hi le ka grade 11 grade 11 ya tika swinene and lava nge le ka grade 11 sweswi loko wo suka u ri sharp na promise ku grade 12 u hetini so and la ku advise ma grade 12 ku ri mi nga lolohi ku ya ka grade 11 hambi karhi i repeata rambirhi grade 12 i nga lolohi ku ya ka grade 11 i ya langutisisa ku ri i yini lexi xi nga dyondzisiwa ni nga xi twisisi and then u ta swi kota ku okay u kota ku swi apply ka current grade ya grade 12 a ni fanele ni voni channel leyi na ha ri ka grade 11 u kha u ni motivate wa ta hlayi ku penga okay a hi breaking ne loko ya breaking hi se tlhelela le masunguleni hi ta tlhe hi vuya hi layini ne hi ta fika la ka ku sweswi u endla yini ene u le kwihi mara ha tlhelela ka leswa Mafenya Brothers mentwini na n'wina musi Tokoto Studios, home of technology.
Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Eka mabindzu lawa yanga kona hi ku endla monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 072 970 7053 kumbe u tirhisa nambara 060 3848 075. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Aye, Itonga Queen _Mwana Tate Shimtizana Rundlalani. Ha! Miloko boneni ka channel ya G1 Makamu. Tsamana ina. Evuyisa sweswo amavhengeleni ina mhluri wa ka maceke xivongo misa loyi wani bon'wina a mi nga swi tivi mhluri mapotipoti iwi a ku teka a ku nghenisa ka Mafenya Brothers njhani? Okay, mapotipoti a ku ri munhu loko a tshama a kha a ta ka Makhelwani a ni ri so la a ta kona a ni ri ka Makhelwani ku ri na misa un'wanyana a ni tshama na yena so a ni ri na advantage ya ku ri hayi misa lowu tiko Brian mina so swi komba ku ni ta kuma chance because a ri celebrate by that time mi nga rivala a ku humi action 1 already. Yeah, misa lowu a tshama na yena mani. I Dogonzo. Okay, anu go leda do baledi ya. Yeah, so it Donzo le dan tama na dogo inangutaniso. Okay. Ka ina na le ka bo. Yeah, wa bo shwe ka so ka ina ila ka bo ila. Yeah, okay ka ina ila. Ka bo na ila. Wa Makhelwani. So mapotpot amba atala ka Makhelwani. So and then ane advantage la yo ha nta na tshama no ku tshama na Brian mina ka tena ku matches yo la ta bona celebrate. Yeah. Ko ba ku rava swa phone ta phone the picture na the video. Yeah. So even then na yena mapotpot ku ne bana like yo a re munhu wa friendly too much. Okay. A re munhu wa friendly too much so cause yena anga approach mina an approach yena cause anisitshama ne bana yona mayindi ya ku ne nga tikuma na mina ni 18. Yes, plus awar no boma 7 years kwala so anga fingeni na song so even then ni bana like ra ku yena Africa a approach mina ani vutisa ku ri no u nga swi tsakela na wena ku tikuma u ri ka acting ya Mafenya Brothers. Me fumeni ka n'wina. No, I fumange. Lo xivutiso xexo xi fita ku vutisa n'wana wa le banzi. U khawula ku nikwanyana swo danyana ba unga ku actor but this is yeah okay and then I'm Buddhist. Se even then unbutisa nuku yeah ni nga swi tsakela and ani vula hi ku mina a ni tsakela yena masitwisisa ande ani nga ri na swona ku ri ani nga swi teki swi ri serious ni ti byela ku ri no hayi ro ti tlangela na mina ri hisa le yeah kati in 2 to 3 weeks vele uya abuya. Okay, I phosanyana ine no ku vutisa ku u ter amkota na mhaka ku we a u tshama na Dondo ne. Yeah. Ni lava ku tiva ku why a vutsi wena ku u nga swi kota na a nga vutsangi Dondo like a voni yini ka we? Ninga hemba ani swi tivi. Yeah. Kumbexani maybe yena a nga va a divutiseni xihundleni ku u nga swi tsakela na juku hayi ni nga swilungi ni nga chava masitwisisa even then se ata ka mina mara ni sure maybe a nga vulavula na yena before ata ka mina cause a swi ta va somehow masitwisisa so ni hleketa ku swi nga swi ri hi ndlela yaleyo. Okay, and then loko mi ta va mi vulavurini i vupfumela ku ni nga swi kota ku humelelini lexi landzelaka? Okay, into 2 to 3 weeks we are and then I forgot enforcing fikini magaliya ningete ifane ya actor ready na on by my surprise. Yeah. Nuko no nikombela ku ni tisula sulanyana kota ku hita famba even then loko na hlamba out the randa or na 7 years uti wa ku tisula Sean dinge tisula love dinge yeah tisula ni sho kwa hlamba ngeni bus antsake ngopfu
so ndzi sola and then a vulavula na mhana va ri kona kaya a vulavula na vo nkarhi la papa va ri kona a va ri Joni bona so even then a vulavula na mhani a va byela ku ri no ni kombela ku teka n'wana wa n'wina hi famba na yena hi ta n'wi vutisa a ni swi tivi va vulavurisi ku yini mara va vulavula va pfumelelana ku ri no ni nga famba na yena so even then ni heta ku hlamba even then hi famba. Okay. La seti mhaka ti nga sungula kona loko va ta ku Mhluri u joine Mafenya Brothers. Am famba yini? Siku ro sungula hi fambe hi milenge ikusuhani. Amo doubleta. A wo doubleta. Ebe okay, mi ta mi rhangisanini. Yeah. Ebe loko se mi fika ke. Loko ni fika ni kuma ku heish. Kuna madivano. Mavambino kuna ti celebrate. Emfo why u rhangeli Bilavila ku nghena ka Mafenya Brothers? Because Bilavila ngeni ka number 3 vabusangi. Sikumbata. Yeah, u rhangeli. Okay. Yeah, ebe loko fika ke. Ni kuma ku kuna madivano. Ni kuma ku balo yi kona. My cancel kona n'wina mko in'wina mko whatever na ni fanele rivalo ku mi makenzo ka loko imagine ni ku se va makhenzo mo amaru ku yi ndzi ve ku hi mina ya na khenzo tsundushiwa so ni kuma ku vanhu hinkwavo va helelini na timovha tipakeni lava a wu va vona ka a ni va vona ka TV hi laha se ni nga sungula loko na hata a tsakeni mara ni kuma ku ni va na ku dawutanyana ku misa loyi swi endlaka ni kuma ku ola ta ku ningweleketa kun'wanyana ma swi twisisa nyana se a ni ri na ku dawuta mara as soon as hi fika se ni swi vona ku ri hey hi nga ri i mhaka straight ti la ta vuya straight mara a ni chuhile mara ni ku whatever lexi nga ta endleka I'm just ready for anything ma swi twisisa a ni tsakini ni tlhe ni chuha in the same time mara hi nkarhi wa ko a wu swi ba hi xichangana a wu ku ni tiyimiserile xin'wana na xin'wana ku xilungu a xi nge se va kona yeah and then ebe hi laha se u nga sungula kona ku acta ku na swi swo tala swi nga kona ka timhaka ta acting hi Mhluri ta swi hoxa ka episode 3 ne like ku languta tikhamera ku controla voice ku khoma a hi swi vitana ku i script ku ni faneke ni tiva ku ni ya tlanga yini sweswiya swa ku taniya connection ya wena na munhu loyi mi nga swin'we aka scene hi lava ku tiva ku u swi dyondze njhani ene swi ku tikeli ku fika ku hi siku ro sungula mara a hi pfali laha ya namuntlha sweswo hi ta vuya hi swona ka episode 3. Tokoto Studios, home of technology. Aye, hi mina Western Gimiti, langutelani channel ya Soli Makamu G1. Loko ya ganga milungu, wata n'wi byela va ku yini. Loko ya ganga milungu, wata n'wi byela va ku yini. Xikhegudyani xa mulungu, wata xi byela va ku yini. Xikhegudyani xa mulungu, wata xi byela va ku yini. Loko ya ganga milungu, wata n'wi byela va ku yini. Loko ya ganga milungu, wata n'wi byela va ku yini. Phela ku laveka xilungu, se va ta hemba va ku yini. Phela ku laveka xilungu, se va ta hemba va ku yini. Ganga kuleme, weme vulavula ngopfu. Ganga kuleme, weme vulavula ngopfu.
byela va ku yini xi kha ku dyanisa mulungu va ta xi byela va ku yini phela ku laveka xilungu se va ta hemba wa kwini phela ku laveka xilungu se va ta hemba wa kwini ngaganga akuleme n'wimi vulavula ngopfu ngaganga akuleme n'wimi vulavula ngopfu n'wimi vulavula ngopfu n'we n'wimi vulavula ngopfu n'wimi vulavula ngopfu n'we n'wimi vulavula ngopfu ngaganga akuleme n'wimi vulavula ngopfu ngaganga akuleme n'wimi vulavula ngopfu xi kha ku dyanisa mulungu va ta xi byela va ku yini G1 Solimaka Channel xipuku loko a hi vekela rivaleni ku loko a ku xipuku xi kona i vula xi xa muxaka wo fana na yini Okay. a ni ta n'wi hlamula a nga tlha a vuya kwala loko a ku xipuku xi kona i vulavula hi xi xa muxaka wo fana na yini hi leswi mani lava ku ta vutisa loyi a taku na swona leswaku nhunguvani i nciyi a ni ta kota ku xi hlamula mara loko yena a ku nhunguvani a nga koti ku vula ku nhunguvani i xi xa muxaka muni a yi hlamuleki yaleyo yi tekiwa hi ndzunzu leyi i xilo lexi xi va ku loko n'anga xi tekini xi va xi ri ka yini ni nga n'wi hlamula kwalaho Okay. i lava ku hlamuriwa xivutiso xin'we hi hleni ka swilo leswi a swi hlanganisaka hi nqondelo loko a ku ta yena a hi byeli ku u vula yini leya murhi leyi na yi tiva ku murhi a ni hina hi tirha hi murhi hina tingana hi vula yini ku hane swi koti ku endla yini a kongomi ku loko a ku why tin'anga to tala hi nga vuli ku a hi swi koti ku endla yini iyo famba a lava yini xo a endleliwini xi nga vi xona na ni nga kota ku n'wi hlamula a xivutiso xa yena hi ku ya hi mina a xi kongomanga loko a vulavula hi vukreste byo karhi hi ku ya hi yena a tlhe a ku demoni loko a kota ku vula ku demoni i xini ingaku ni nga kota ku n'wi hlamula a hi swona a hi swi tivi ku ndhawu loyi a vulavulaka hi yena kumbe wo ta u tsakini kun'wanyani kumbe a wu tshame kun'wana xitulwini wo jika wo ku u ba mati hala u fika u kuma ku tshame mindhawu la xitulwini se u vuya u la ta n'wi susa kumbe ko va mindhawu loyi wo hlangana na yena ndhawu leyi a fambaka yo a rhandza ku famba ya kuma ku yimi kona a hi swi tivi a swi hlamuleki pesweni mi nga kaneta loko munhu ome nhloko What did that in your shop on? Mga delele. Tonani le safari. Mita badinganga. Oh, okay. Mtokoto Studios, home of technology.